TDC ithi asidlali isuke ke isho intention uyabona nje ngiyafisa ukuthi makuphela lesizini bayidedelele ngane bathi mfana nje akuhambe uyephesha kwelwandle ngoba hayi usesebenzile usazoqhubeka futhi ayisebenzile awubheke nje bobathathu labadlali abadlali abasuka lapha ke ku-DStv Disc Challenge Rasibocha ebekhishwa lapha ke masingena phansi kuye lapha ke Supersport United amatsatsansa aPitori ukhamisa lapha ke abalandeli Talente Mbatha seloke fikile nje lapho Orlando Pirates uyaqubula nje umfana uqulile Mbombela uzoqula la ngakubo manje eThekwini amathalenta wefani baseka Mako ubuyile naye uMako awungiyabheja ngomako injabulo ibhalwe ke ebusweni kuyelapha ke Buthelezi ibhalwe ke ebusweni injabulo kuyelapha ke Buthelezi iyo lapha ke technical team yeleya yeqembu le-Orlando Pirates Dulcelo Spanyola Jose Ribeiro uthi ke madoda ngiyabonga ngibonga ke uxhaso MTN sponsor lona si-technical team ye-Orlando Pirates manisasixhasa soqhubeka nathi sidilive osho njalo Jose Ribeiro uzwela lapha ke ukapteni ke manje uzwela ke ukapteni ke manje awumayelwe yena kuye lapha ke Orlando Pirates ulokhu nje yena kuze lapha ke Indonto yena ke u-Innocent Mayela Innocent Mayela uzophakamisa ke Indonto ye-MTN 8 okukuthi Orlando Pirates iphakamisa ihlandla ke lesithathu kulandelana iphakamisa ke ihlandla lokuqala inemali engango-10 million amarandi iyona ke lapha ke Orlando Pirates MTN 8 Champions 2024 iyo lapha ke Orlando Pirates iyona ke emnyama that's gonna put him getting in Toronto. Eso tiene para isso Innocent Mayela. Innocent Mayela. Keranje manje sikhatsethu. Come on TV. MTN 2024. Asitama pepo wake kumchapha pesa phezulu. Athi bangisa phakanye pasa ngotemnyama. Wena wa Africa wena kanye siphila. Abanye basayibheka phezulu. Esibaka phakeni. Jose Ribeiro 2024 MTN 8 Champions. Iya lapha ke Orlando Pirates. Sibonge ke Bukeni.